Prvi sloj se osušio, prekrasno izgleda. Nastavak slijedi u drugom sloju. Marija je popila svoj čaj. I dok smo popili čaj... Možemo preći na drugi sloj. Tako je. Šta je Šta radiš to, Marija? Šta ti je to sa folijom? Čekaj, jasno, vidim. Ima jedna caka, a ta caka je sljedeća. Četke koje koristite prilikom upotrebe Ennis-Mon boja, samo uvijete. Ne morate, da biste naneli drugi sloj, prati četku i da je nanositi određenu količinu vode da ćete razvodniti boju, već samo je uvijete u streč foliju, ovakvu prozirnu foliju, i odmotate i vi četku nakon toga ponovno možete upotrebiti da je ne perete. Znači, praćite četku kada završite drugi sloj, kad budete završili kompletno svoj rad. Odlično. Idemo dalje. Ajde, obalacki. Dakle, da krenemo. Ovo se osušio se prvi sloj. Mi nanosimo sad drugi sloj koji će malo dati još veću punoću ovome i onda ovo ćemo kasnije vam pokazati malo kako to može da izgleda kad se ova boja izlosi. Inače, ja jako volim ovu Provence nijansu. Ovo jako brzo ide. Kažem vam, ne trebate ruku kočiti i ne trebate rukom raditi ovako, već slobodno opustite ruku i možete se potpuno normalno U svim smjerovima okretati i drugi sloj. Jest. Znači, uzimamo boje ne celu četku do kraja, već samo vrh. Apsolutno je dovoljna trećina četke. Samo umočiti na vrh. Jest, samo ovako na vrh. Evo i drugi sloj i opet je trećina četke iskorištena. Dobro, ovo ćemo obrisati naravno, ta vratnica, na kraju ovo staklo, jer može se obrisati. Prekrasno su stakleni ovako jedan prozorčić. Ovaj ćemo dio ostaviti, to nećemo farbati. To će biti jedno iznenađenje za goste. Za goste. Vi možete također, postoji još jedna stvar, kada nanosite drugi sloj boje, vi sad uči da li ćeš i šta ćeš, naravno prikazati, možete slobodno rastvoriti malo, odnosno četku močiti u vodu, da vam klizi niz površinu. Da vam bude, da lepo klizi, da upravo to. Ovo je baš onako... Ali ovdje, budući da se radi o nekakvoj strukturi drveta, čak i ne treba. Ne, pa treba? Čak i ne treba. Treba, ali vode malo. Pa ja bih malkice recimo ipak uzela i nanela, uzela samo malo četku, močila u vodu i nastavila dalje ili naprskala vodom. Međutim, inače prilikom upotrebe Ennis-Mon boja i ona preporučuje da se četka malo pre upotrebe umoči u vodu i onda... Ili poprskati bolje sprejem, još bolje, jer onda može se kontrolirati količina vode. Malo vam treba veštine za umakanje četke u vodu. A sprej olakšava stvar. A on olakšava stvar, da, i to ne toliko, znači ništa previše ne treba nanositi. To ide jako brzo. Ono što je dobro, mnogo su vam bitne četke, po meni lično. Četke su izuzetno bitne iz prostog razloga što pričali smo vam o punoći četke, ali i o samoj držci mnogo je važno zato što je praktična za držanje za ruku, za pod ruku. Ima ergonomski oblikovana, da. Da, baš je lepo oblikovana da možete da fino sa njom manipulišete. A i brzo, vaš projekt brzo će biti zgotovljen. Obično ima još jedna stvar, taj drugi sloj kada se nanosi, on ide još brže, zato što faktički vi sa njim samo popunjavate te neke male praznine koje su se Prvi sloj je fantastično pokrio, dakle, ali drugi sloj će imati kao nekakav dekorativni efekt i dati punoću. Ma jako su dobri, jako su praktični, jako su lepe za rad. I s obzirom na to što se dobiva, isplative. I mogu vrijediti, traju cijeli život u biti. Kad se ih se održava na pravilan način, da ih se samo ispere sa punom i vodom nakon upotrebe boje, nakon bojanja.
Evo baš ovdje možete... završetka projekta i ovu četku također možete koristiti i za vosak. A možete uzeti i četku za vosak. Dakle, guste, s njima možete razmazati dobro boju, ući u pore nekakvog određenog namještaja ili komada vašeg projekta i na taj način omogućava se brže izvođenje bojanja. Dakle, skraćuje vam posao, skraćuje vam muku. Dobar alat zlata vrijedi. Ili dobar alat pola posla, kako kaže? Da, pola posla, eto, to je to. Marija, to tebi ide fantastično brzo, ali išlo bi i svakom. Pa naravno. Dakle, radi se o vratima, pa možda nekakvih 2 metra. Koliko su vrata? 2 metra. 2 metra puta pa nekih 90 cm. Dosta velik komad površine, nismo puno boje, nije Marija puno boje potrošila. Kantica je jako i dalje puna, s tim da nismo imali kanticu, nije bila kantica nova do vrha, nego je bila iskorištena za drugi projekt, ali jako... U biti ovakva vrata možete obojati sa i kanticom od 120 ml. U biti mala kantica može čak i pokriti, to je testirano, ovakvu recimo isto jednu stolicu. Čak i ovaj gornji dio gore, mada ona nije bojana, ali može pokriti i ovu površinu za sjedenje. Eto. Sa litrom možete dobiti puno sa toga. litrom možete prefarbati barem 3 kredenca. Ja barem mogu. Da. 3 sigurno, odnosno ne mora kredenac, ali sigurno... Recimo nekakva 2 ormarića, stolicu ili nekakav stol i 4 stolice sigurno. Ja sam zaljubljenik u komode. Ja volim da radim najviše bokaste komode. Obožavam da ih radim. Ja sa recimo jednom tom bojom mogu 3 sigurno da obavim. Ovaj donji deo trebamo staviti traku pa ćemo ga nakon uraditi, ali to je to. Još se popuni. To je to, gotovo. Evo, doslovno ti je trebalo 5 minuta. 5 minuta. Kako to Marija stručno? Stručno, ali da li ovdje treba biti stručan? Marija, šta ti kažeš? One su jako dobre za bilo koga. Za bilo koga. Čak i čovjek koji nije držao kist u rukama. Da. Ili nikad se nije susreo sa bojanjem bilo kakve površine. Ja moram biti iskrena, ja se ovim bavim zaista jako dugo, ali to nema nikakve veze. Znala sam ljude koji su dolazili kod mene na radionice, koji su iz prve. Važno im je samo dobro objasniti i dobro da osjete boju, da osjete četku, zato je sve lepo kada vi gledate. Drugo je, u stvari nije sve lepo. Lepo je, naravno, ali drugačije je kada gledate na internetu dok neko boji i da to sve leti, i da to sve tako lepo i krasno. Međutim, kada uzmete četku u ruke i kada vi sami osjetite boju, osjetite žetku, to je druga stvar. Znači, zato su radionice prava stvar i mnogo lepa stvar, ne samo za druženje, već i da možete da naučite nešto lepo, a i da se upoznate sa proizvodom, da tačno znate kakve su, što bi rekli, cake. Za zaljubljivanje. Jer jednom kad otvorite kanticu boje i krenete farbat, nikad nećete htjeti prestati. Poželjet ćete obojati sve. To smo mi baš tu čini mi se, jedna i druga. Da. Misliš da sve imamo bojan? A dobro, ne baš sve. Ostavimo nešto u boji. To je izvorno. Ali u biti svaki komad govori sam za sebe. Kako želi da se oboja. Pa upravo to. Evo recimo ova vrata su nam vikale i dozivale Provence boju sa određenim dodacima voska koje ćemo nanijeti. A to će biti crni vosak. Obično se plaše ljudi crnog voska kada pričamo o crnom vosku. A kako ga se može anulirati, tamo reći? Misliš strah? Ne strah, nego vosak. Ako recimo se dogodi to, ako se i dogodi to da se nanese previše. Ako se nanese previše, postoji još jedan vosak
To je klir, čist vosak, gdje ćete nanošenjem tog voska preko moći da bukvalno zbrišete jedan deo voska. S druge strane, postoji još jedna caka kod Danje Slon boja, malo njih zna, a to jeste da vi boju i vosak možete mešati. Tim možete dobiti različite strukture koje su vrlo zanimljive, na površinama. Ja to volim da radim. Često su me zvali ljudi da pitaju kako ja to izvedem. Ja sam lepo rekla, probajte da pomešate vosak, Enis Lon vosak, zajedno sa bojom. Možete na taj način dobiti različite strukture, kako god želite. Inače, mi smo rade tu da vam pokažemo svašta možete sa ovim bojama postići. Tu su različite tehnike, važno je pustiti mašti na volju, krenuti. Da samo treba početi, krenuti i da jednostavno morate imati dobrog učitelja za to. Ja osjetim jedan poseban miris, a to nije boja, nego kako su ova vrata bila na reciklažnom otpadu, unatoč tome što smo mi njih prebrusili i izvukli kao taj nekakav prvi sloj prljavštine, nekakve njegove boje koje su ova vrata imala na toj površini prvoj, izvukli smo, nismo uspjeli izvući onaj dubinski vonj, miris tih vrata ili smrad koje su imali koje je drvo imalo u sebi. A čim se krene bojati s ovim bojama, ove boje ne smrde, dakle one su bez mirisa, bez hlapljivih spojeva, sigurne su za dječji namještaj, za dječje igračke i tako dalje, ali apsolutno te boje će apsolutno neutralizirati taj stari komad namještaja i kad se osuše, kad se nanose vosak, on će apsolutno ne da neće više smrditi, nego će i na neki način mirisati. Obnovit će se, osvježit će se sam struktura drveta i sam taj namještaj. Dakle, odličan je i za te nekakve second hand recikliranje starog otpadnog namještaja, može se s tim isto, samo naravno tu preporučujemo brušenje, tu preporučujemo čišćenje temeljito, jer radi se o namještaju koji je bio na otpadu, na vanjskim uvjetima, kiši, snijegu, vjetru, i gdje je drvo odradilo svoje. Međutim, šta se događa? Postoje komode koje vi imate iz nekih 50-60 godina, koje stoje kod vaših baka, koje su kod vaših baka, deka, nebitno. U njih se također uvuče jedan specifičan miris. Ovo je jedna kategorija mirisa, druga kategorija mirisa je miris starine. Zašto se to događa? Jer drvo i sam materijal je takav da bukvalno upija sa strane sve mirise, one koje se nalaze u prostoriji već godinama. I samo drvo je tako kao prirodni materijal. Sve ono što ružno miriše, boja ova jeste zanimljiva po tome što ti kažeš da neutralizira sve mirise. Međutim, mi smo vam nekako rekli, mi stalno pričamo o tom recikliranom starom namještaju, zanimljivo je da Enis Lon boje, pomenuli smo u toku videa, ali ne znam koliko smo baš pričali o tome, da Enis Lon boje su mnogo dobre i na novom namještaju kada želite da zanavite svoj prostor. Recimo, često će se primetiti, ja kod kuće svoje imam neke Ikejne proizvode, imam stare, ali imam i Ikejne proizvode koje sam recimo prebojila bojama i promenila im bukvalno lični opis, što znači da vi možete uz mala sredstva, odnosno uz malo novca, napraviti potpuno drugačiji ugođaj u svom domu. Znači, potpuno drugačije sve u svom domu. To je to. Ovo vrata su gotova, obojena, idemo sad... Uz mala, to se misli na ova, recimo, mala pakiranja boja. Na mala pakiranja od 120 ml, evo ovdje imamo jednu Barcelona Orange. Čekajte da zoomira. Vidi kako lijepo paše na Provence. Plava i naranđasta. U stvari ovo je neka tirkizna nijansa. Provansu ne može se opisati. Ovdje ispada tirkizna, ali je uživo presavršena. Ima malo zelenkasto u sebi, tirkizne, živahna, vesela, vedra boja. Ne možemo, da, jako opuštajuća. Osvežavajuća. Da.